thim thlipui clear tool te inzawa inchi bai kabu ka che o voin hi February ni som ni nga ni ania thim thlipui clear tool te le subscriber zong te lodam zel ula thu thar thatak tak te nen hun kan mang ho zui zel donia tun tuma hian Longtai district chung thu thar omte kan clear howanga Shileng me ka Longtai district din mun thar lamber kan ngai thlabokang tun tum chu news puan tur atam deuh hleka do thei takin min lo thlir sak sam donia he channel la subscribe lo te khan khongai takin min lo subscribe sak zel ula kavalom na sadon tak em darka somni le pali kalta khan Mizorama COVID-19 positive mu chu athar sangkha zaria som pakhat an oma heng zinga somni le pasari chu Longtai district mi le sa ania heng Longtai district a mu chu te hi rapid antigen test somriat le pakwa atanga mu chu somni le pasari le thunet manga mu chu som pakhat anni rivei mu chu te hi Longtai chan ma riveng a mi pa pali le meichia paruk hei hi thunet manga mu chu ania Kamala Nagar thria mi pa pathum le meichia pakhat sangawa mi pa pakhat le meichia pathum bungtang sauta mi pa pahni le meichia pakhat Longtai college venga mi pa pathum le meichia pakhat college venga hian thunet manga mu chu pakhat atel bokani bajai sora a meichia pahni Kamala Nagar fora mi pa le meichia pakhat ve ni in korthim denga mi pa le meichia pakhat ve anom boka chongte pia meichia pakhat chonhua meichia pakhat Longtai bazar venga meichia pakhat mampuya mi pa pakhat sia changkon a meichia pakhat South Lungpher a mi pa pakhat ni in thingka a hian meichia pakhat aum bok ani tundin huna Longtai district chunga rivei kan nei zong hi za som sari le pali anni tichuan tundin huna hetiang hi Longtai district chunga rivei kan nei dan ani dedicated covid health center Longtai a hian paruk en kolme kan nia Longtai khopui chunga home isolation a en da hi za som anom meka sangau khua a home isolation a da som pasari anom mek boka chongte 4C public school a pasari omekin chongte covid care center tourist losa pariat anom meka chongte a hian home isolation a da somni le panga anom mek ani tichuan Longtai district a rivei an nei mek a hi an vain za som sari le pali ania voin lama rivei en kolna atangin en koldam mi som le pariat anum bok ani ole rivei hi kan pung chhozel maya Longtai district mai ba ka han Mizoram pumpuya te po kan pung zel ania apoi tak zet ani heng ani wang hian sarkar poin ma ala chhozel dona mi puiten har satna lian zual kan tolo na turin inven na thataka kalpui chungin khau takin ma ala chhodon ani mi puite poin inven na lam kan uar apui mo thar hle ani chuwangin sarkarin kan himna tura rom man na asiam SOP te CAB te zom shamila kan zom that chuan keima ni tan mai ni lovin kan chung ko tan te kan thenom khoveng tan te kan ram tan na thatak kan thok ani yanga chumi pialama chuan midang tenun na kan chan himzel ani ti kha kan hriat thar apui mo ome inven na warila thu oina ingai pui mo ram sam bokang u Mizoram Journalist Association MJA Golden Jubilee lomna kal zela point khan MJA Longtai district hoi hotin Lai Autonomous District Council Department how to Head of Department tetan LADC Conference Hall Media man chungchang insirtirna Media Awareness Program buasai ania
he huna khwal lian LADC a Executive Secretary pu H ram enga chuan kumsang ni som ni le pahni chu MJA Golden Jubilee ani ang bokin LADC Golden Jubilee po ani ve ti sain District MJA 10 Media Awareness Program an bo sai chu MJA le LADC tan hun poimo bik chin chiana thatak nia hriat thu asaya changchin bu le media rang rang chu mi puiwan tlang le sarkar inkara palai na thok tu an nia sarkar na thok ten chortang kai thiam apoimo ani atia LADC a chuan Information and Public Relations Department a Advertisement Fund dani in Head of Department 10 a han pa a advertisement chu na tur sum an nei lo ani point INPR Department kaltanga advertisement chu na chang rethin turin acha ani LADC a Head of Department Tetana Media Awareness Program bo sai hi District MJA General Secretary pu lal charlianan akai hruaya Vice President pu Elvis lalthang zualan inlom na thusain Resource Person Longkai District Information and Public Relations Officer pusilal huai tluangan sarkar le mipui rongbolna media ti thupui mangin thu asaya pusilal huai tluanga DIPRO Longkai chuan kalkhom te hena media chungchanga hriatur poimo rangsang zirtirna apea media chu thu tharle chanchin poimo da thatna le thedarna manruwa ani thute sarkar na thona media man tangkai theina rangsang te baka media mansual nalaka film khur anga izual na laite asoi fi abok ani soi hona hun lok tak manzui ni in LADC a INPRO pu HC vanal ruat puyan programa telten hena certificate alana District MJA President Pulong Heteral te chuan clip na thu sain hun khar ani MJA Golden Jubilee lom na pual hian Longkai District MJA chuan January ni sari akhan Jubilee mei an lo de to a January ni somni le pariata khan annual conference mangin voina LADC Head of Department Tetana Media Awareness Campaign program an bo sai baka hian February ni somni le pali a hian Longkai State Sarkar Department sang Head of Office Tetan Media Awareness Campaign program hi bo sai le turin ruam manna an siam mek bok ani Teng nuai za paruk senga sak Government Modern High School building thar lungtian ami chu voin khan Longkai East BLT MLA Agriculture Development Board Vice Chairman ni bok chuan ahonga hemirwal hian Government Modern High School Golden Jubilee lom na hun aman pui ngal bok pu H biak zawa chuan zirna in tha in aken tel chu zirna tha le zirtir tu tha ani kumsom nga mel muto Government Modern High School atang hian mitam tak an lo zir chuak to a na thatak tak thok le puitling taka ji chuak te po an ani ti in building thar kan nei rualin zirtir tu le zirlai ten tran kan lak thara result thatak kan nei zel theina tura zirna ngai poimo zol turin kalkhom zirlai te le zirtir tu te acha bok he hun hi PS mingsang beri pu H biak zawan upui baka LADC atangin pu JB van hoi EM pu BN thang puya EM pu si rongura EM pu si lalian zuala Deputy Chairman pu sang hulian molchin Town Committee Chairman pu mang munga chinza MDC le pu ke shrekung MDC baka pu lalram phona MDC 10 pu biak zawa hi an troi om ani Government Madan High School lungtian building cheng noi za paruk senga sakhi Lusai Engineer Private Limited ten asakna thokin mizo pa chera chong ni ania he school hi kumsang khazakwa samsaria din tran ni in kumsang ni le pathuma khan Mizoram Sarkar nuaya alut ani nimin ni laini khan pu andru laltan zara Executive Member LADC Education Middle School changtu chuan
Middle School Teachers Association longtlai hruai tu tile Lai Students Association headquarters longtlai hruai tu tile nga somin office a thing pui in puina hun amhan puya pu anju la tanzara chuan pu vejir sanga kai hruai LDC sarkar chuan LDC area a zirna in ma ason theina turin thei top COVID-19 awanga school kalhun le zirna khailak na salutuk chupui ati thu asaya COVID Sri Lanka rapo athei anga zirna kalpuya no pangten hun le kum le thiamna an hlauna satlutuk lonan ama lockdown tur sei hoin thingtlang le khopuya sarkar school te tin mason dan tur te he huna hian an sei ho ngal bok ani Middle School Teachers Association le LSAI oa kalte chuan zirna ngai poimo tak mai em an nei chu lomom an ti thu sein alaka be seina le rin na sang tak an nei thu an sei lang bok em chuan Education Department hi an department ani ti hrenon le a thopui zel tur le zirna le school mason na turin thuron pe a fin chu athin turin MSTA le LSA roi tu te chu acha bok ani Zoram People Movement ZPM Lai District Headquarters chuan nimin February ni kwa nilai ni akhan press release ti chuakin hetiang hian an PR a chuan an ziak langa ZPM Lai District Headquarters chuan mason na nei bel zelin unit le member thar dom tak anei bel zela lairam mi pui te po thang har zelin kumsom thum chuang min soi to tu party panni rorel dan rin tlak lo zia an mu fi amek zel ni in alanga heti lai hian ZPM policy chuan zoram khotin afan chu amek zela heng te kan hu hian kan kha amuangin alomom kan ti hle ani heti lai hian MNF District Headquarters longtlai PR number tarlan ania sang ni som ni panhia chuan kan iam zom takpusi ro nguran social media ZPM 10 SEDP kan sem tan don ti atakin an hreto a an hlauru hle ti thu aseya he athu sei hi social media an satakin an the dar a ZPM hian SEDP an sem tur hi kan hlau lova kan hlau zok chu sang ni som pariat in thandona mi pui te hna SEDP asem dan tura an soyang taka nuai thum ayatlem lo nuai thum chuang enulupi dong to song te point dong ngei se kanti kan CM som takin public meeting na asoy ang takin he SEDP nuai thumai tlem lo hi an sem lawang ti kan lawa anin tiamang zat ngeya sem zok ngei silati hi ZPM du dan dik tak zok ani ZPM Longtlai District Headquarters chuan tuna sarkarin an tho hlo ahun taka apek theilo fote medical bill le pension sum da khol sa po apek tha theilo fo hi mak ati hleya tin PPE kit 3 man nuai za pariat lai puan thui tu te hena an bat mek te po hi pe thuai turin adua heng an sum bat te hi an chanvo ani ang taka an chanvo ti khotlai to lova an pek chu awat hun tur hi angak lel tak zet zok ani tin IT and media cell Longtlai District Headquarters Longtlai chuan ZPM Lai District Headquarters chuan hetiang hian PR siamin an ron ti chuak ani nimin nilai ni February ni kwa khan oile sub headquarters sangau office chu Longtlai East BL to MLA pu HBX Java Vice Chairman Agriculture Development Board Government of Mizoram chuan ahonga oile sub headquarters sangau office hon na hun hi puvilal du thiama President oile sub headquarters sangau chuan kai hruain Reverend FP Lalnun Rema BCM Phongpui North Pastor Bial tu chuan hun ser amanga pu HBX Java MLA Vice Chairman Agriculture Development Board chuan tu soina nein Yanglai Association rondin chuana khuwa sangawa oile ten office thatak an nei theita chu lomom ati thu sein oile member te chu tlomai na
zemoi tak chun chom nung zel turin asoma Chief Minister Mizoram thanga kai ruai sarkar chak tak nuaya Mizoram tan masona na rang sangte tho chho mek ni in MNF flagship program ACDP chu ti lotlin chho mek zel ani thu asei boka atulanga thu nei atulanga nei toril rupua sarkar tho pui thiam turin kalkhom te asom bok PS Mingsang Beri Pu H Biak Zawa Nupui chuan Uele sub headquarters Sangau office man ruale thil tul dang pui mo leina tan cheng sing ni Uele sub headquarters Sangau hroi tu te kuta alana longtla East Bial tu MLA hi Lai Autonomous District Council Executive Member Puje B Van Hoi Pubi Anthang Puya Pusi Lalian Zuala Deputy Chairman Le Pu MC Sang Huliana Chairman Town Committee Baka Puke Shekung MDC le Pu Laramfona MDC Baka Tongmai Paul Hroi tu te le MNF Party Hroi tu te le Sangau Khotang Hroi tu ten Antroy Om ani Dr. Andrew H. Vanaldika Deputy Commissioner Longklai chuan nimin February ni kwa a chanhulama khan Myanmar ral tlan te omlei lok na tur transit camp tura anrom han mek chu amhuna kalin atwa DC chuan tunlai COVID-19 sidar chhomek kara ral tlan te chu longklai khopui le an pan na tur khodang an lu main felfai takin chin chiana siam ni in COVID-19 test paltlang phot se ti chu sarkar dudan ani thuasaya ral tlan te omlei lok na tur mun nalkon a ral tlan lo lut thar te tan transit camp bosa ini se ti chu amhuna INFA DC chuan ral tlan te hi kopui chunga du huna lut mai lovin transit camp a covid screening nei phot ni sila Sri Lanka hin te chau khopuya lu phal ani don ani ti in he huna hian asoi lang ani DC hi P Bay Khaiji SDO Sadar Nodal Officer Myanmar Refugee le Pu Alex Lalzom Puya HEO Nodal Officer Transit Camp Baka PMPL Company ten Antroy Om ani Longklai DC Dr. Andrew H. Vanaldika chuan thole ni February ni riata khan ral tlan te ta na riat tur poimo riat tirna ati chuaka Mizoram Sarkar Home Department in ral tlan te veiwa na khuwa khir dan tur chungchanga lekha alo ti chua to angin Longklai district chunga ral tlan te veiwa dan tur chungchanga hetiang hian riat tirna ti chu ani tin pakhatna ral tlan ten district danga an kaldonin DC Longklai hena zin phalna andil masaturani panhina damlo na awanga mun danga in tir du te chiat to awanga chung koleina hnai to ngai le in lo fak na zon tum te tan chau district danga chua phal ania Longklai district chung khodanga om chung te fin du te po zin veiwa phal sakan niang pathumna chandang awanga zin trulna om chuan DC in atulangin an veiwa aphal sak theyang in Myanmar atangaral tlan Longklai district chunga ommek te hriat tur poimo aron ti chuak ani setu ta ka channel hi like sa ni subscribe sa notification bell ni lo na storin aron ngan che ani Longklai DC Dr. Andrew H. Vanaldika chuan February ni riat thole ni akhan order tharati chuakin hetiang hian longai tha ila tunlai hian mithen khat sual rongbola len khothon nana helipad le ache vela kalthin anom ti hriat ania helipad le ache vel alo thiang hlim le alo him jok nan tunlai covid 19 boruaka inti hlim na le pun khom na lam chi reng khuwa khir ani awangin heng te hi mi puiten zom atan ti chua ani thuaron tar langa pakhatna chuan mi tuma helipeta phalna nei lo chukal phal ani lo panhina helicopter service nia helicopter in charge passenger le aboi pui tu te bak tuma kal phal ani lo he thu pek zom lo te chu an chunga dan mangin
semna lekko aniang tin helipad von thiang hlim ani theina turte mi pui kan lo him jok theina turte in longtlai DC Dr. Andrew H. Vanal dika chuan order ati chuak ani Dr. Andrew H. Vanal dika Deputy Commissioner Longtlai District chuan nimin February ni kuwa khan ngin na thu chua thar siamin tunlai in Myanmar refugees ral tlan engamazat kan district chunga an lo lut meka ko than Paul mimal le sarkar angin ral tlan te chomdol nan tran puina le thilpek an pethina alomom hle amai ro chu kan thilpek le tran puina konga in thua aum lo nan le mu mal zoka monitor ani theinan PTT bei khai ji SDO sadar Nodal Officer on Myanmar Refugees nena tranpuina chomdolna pek te riatir ni theise alomom hle ang ti in ngenna aron ti chuaka hei hi apoimo hle maya tranpuina le chomdolna kan pek hian khoilai ke mami amokha mutbu pek chu a om theya chutiang chuan khoilai ke mami amokha pheikhok ringot pek chu a om theya ni khatiang anga kan thil pek te in thua a om lo na turin DC hian ro manna aron siama hei hi mi puiten kan zom ram a tha ome hetianga ngin na aron siama kan kal chho zel ani chuan felfai takin kanuna ral tlan te hna hian tranpuina le chomdol na hi rual khai taka sim ani theidon ani ti kha mi puiten lo hria ila a tha ome Longtlai DC Dr. Andrew H. Vanal dika chuan tun haya khan order thar ti chuakin hetiang hi a order thar ti chua ania Longtlai District huam chunga COVID-19 rivei an pung zela February ni khat sang ni le som ni pani atanga February ni sari inkara khuwa veng rang sanga hridar dan incidents rate chut na chu CMO Longtlai le kha number tarlan ania February ni riat sang ni som ni kaltlanga don ania Longtlai District huam chunga hridar zel dan mi puin an riat fia rivei kan lo tlak niam theinan ke Dr. Andrew H. Vanal dika Deputy Commissioner and Chairman District Disaster Management Authority Longtlai District chuan Section somthum le pali Disaster Management Act 2005 le HNFWD in kai huena Operational Guideline number tarlan ania January ni somthum le pakhasang ni som ni panni in thuneina min pek angin anhuaya khuwa veng tarlan te hi niriat thani sang ni som ni panni zanlai dar som panni atanga ni som panga thani sang ni som ni le panni zanlai dar som panni theng red zone le orange zone kapuange ti in ordara aron tarlan dan chuan liapha chu red zone a da ania chon hu chong tepi munlai Longtlai chan mari veng all bajai sura heng veng le khuwa panga te hi orange zone aronda ani red zone puan khuwa le veng te hian DC office order number tarlan ania in kai hruina siamte an zom turania orange zone puan veng emo khuwa emo te chuan incident commander police VLTF le CAB implementation team 10 ama aya khawle zualin SOP le CAB an keng ko ang ti in order thar aron ti chuak ani DC ina tarlan dana hian Longtlai District chunga po red zone to in orange zone pangaron tarlan te po hi an tlak niam theilo an pung zelani chuan nikhat thil thu leka red zone a kai mai thei din huna ding deuh vek an ni bok ani mi puite kan film khurzual apoi mo hle mai